pe amate I fono ai te Oi palo me singa I kai te lua Kuanga peli siete masiva e waifi Kala e koni senisi Me hapa kuatu osi Umatani wai siete ofasia ola wiko Bila miti koe kukoro Family kani koe mai whakanunga Amsia ne mua ai awhana e poro O takai nai amoni, o whatonuhia aku mooni Tau mai a kia ilo ia koe whenai te siwhei Ai tonuhia whai e ki, te rawa no ke sifuahia Te wiki me mo fua, whai ngā tau ma Kai ui ai o whanga, koe he mani o ngā tura E pe amate I fono ai te Koe palo me si he I kai te urua Ko kore ke uhu whangata mohenga hei tala whatapu kotoa pe wha o atu pe miheni whatapu atu kia hou eiki ka ma haata kiloto pe mo haata whanua whatapu atu kia tingi motor kotoa pe tonga mo mea mai ki he tau polo kalama ko ia I he ahoni ko e tufunga whanua alo au ai aku mawhahoko atu heni pia mo palofesa to ke tā seo siwa lafitani. O ilo pēko ai ko ha aho anga mahene ke te mōtolu ke whakahoko atu ai e tau polo kalama tufunga whanua ka ko hinga ko e wheniri wa ki holope whangi whainga tāmaki o ku lava ke ma o atu ai kai hene hoko ko e ai whainga maria I he ahoni ko e tāpua ke te tau tolu ka lava ke tau kau whataha I hoatani ke tau wako mo tau whanongo ke ngai whamatala ko ia e omi e he palofesa whika o aki pe mo tau koristu tone tau hoko atu pefoki I he ahoni e tau talanoa ko ia ke he ngai kupu o e koristu tone ai ako maa o mai ki ai ka kimo ia ko kore atu ke mo share atu pe tau polokalama ki au atu ki he taha kotoa pe ala whanongo I he tau polokalama I he ahoni whatango pe o kuongo re rei atu ki apina ai polokalama ko ia ko ma whahoko atu I he ahoni. Ko fia foke tata lerei, palofesta to ke tā siusi wala fitani, malo e tau mau e ahoni e palofesta, pia ofa pia ku lerei, ai mea kotoa pe mei Canberra me hena, pe foke e family, whatawange o ku lerei e mea kotoa pe, kai lava lerei ke hoko atu e tā polokalama I he ahoni, pa ku mou fefe hake. Malo mito, tonga, ko Ia fia I he whainga mahari koe ni. Kau whawhetai te whoki I he e ka wau mai me he taimi ki he taimi I he ngahi whai whatongia koe au ku tau whai. Pea au ku whawhiawhia kou whamarumaru atu I he talamalu o e whanua. Pe ki he lotu moe ako. Kai ata ke hoko atu ai tau porokalama oku lelei pe mau koloni pe oku lelei pe ai family kanaki pe koutu o kulau mahari lelei pe ai tamasi pelinis kalauni koutu o karala pe foki ki tahine princess kalauni I mau koloni ana kainga Sinai takala pa pehe ki e talawhika ulahi ko ia o tonga ki Australia ni. E tahine princess ko la tu fui peka pe unerei pe ai kau taklotu. Kau tai whanua pe moe whare amata pure heni. Ka ma ai ngā ai whamiri. Malo tonga. Iyo, malo apito. E profesa koe, angai koe na ku kamata whahoko atu he kamata anga. O ku nata kuta osiala foki ke konistuto ne he tainimi. Ta whanonga mai ngahi kupu e konistuto ne o se ne mahalo e kupu e walu.
Pefitu he konistu tone ko ta o si tala noa ki ai ko ke o si hanga whamatala i mai. Ka i he polokalama hoko atu ko ni. Te ta whanonga pe he konistu tone ke aurewa ki kakato ai ngahi whakaukau koe ko ke teu. Ka koutuanga atu e whainga maaria ke te koe. Ke ta hoko atu mua e ta tala noa ko ia. Mohono whakai ki ngahi kupu koe e tau konistu tone. Malo e professor. Koe kupu walu na tau talanoa wha osia e koe tau whaifonanga mai me kupu luaki ki kupu walu. Pea o kou whatoka ngai he konistu tone e tonga. Koe wahe o ngahi totonu mwane whikaaku me tau ataina oku tau alu me ngahi kupu oku kaike pehe ke mo vete. Ke hu mai e hamea ki he hange ko mea na tau stanoa ki ai ki he kupu walu, pea mo kupu fitu, ki he mea koe ki he tau ataina rea. O i kai ke pehe, ke hu mai hamea ki he tau ataina, pea mono pulus tau ataina e whakaukau me mea, pea pea toi hu mai hamea pehe a muiange i alua ngahi kupu. Koe foi vahe koe ngahi totonu mo anga ni whikau aki mo e whaunga o e tau ataina, o ku tau alu pe me ngahi foi kupu o ku nau whikau aki, pea tau mawahe me iai, pea mawahe konistu tone ki ai, pea hoko mai ngahi kupu o ku nau whikau kau aki, patonu. Pea ospeko ia pea mawahea me iai. Keke te whoki mai aki ai. Ka oku tau ka mata mai pe he kupu uruaki i te whitoi whakaukau e tau ataina. Pea tau hau ai ke whakapapau oku i kai pōpula hataha. I e kupu ua, tau hau ke kupu tolu, oku i kai te aha mea koe pōpula. Tau hau rewa ki e kupu whaa, o toi wha mamafa mai ai pe ai mea ki he whakaukau o e kaumuri o kunau kau mai ki he whonua. Pea tau hau ki he kupu nima, ka mata ke tau tānoa he ngai tau ataina o e lotu, mo e sāpate. Tau hau ki he kupu fitu, mo e kupu walu, ko e tau tānoa he tau ataina o e rea. Ko e tau mawaha bea tau tōrea me he kupu nima mo e ono ki he lotu, koe ke te whaha whokia ki he lotu pe te aha mea he kupu ki mui e lawe ki ai. Ka koe fo i kupu e taha e tonga. Koe fo i koe si ama anga ngako. Koe si apakihikihi, koe tau urea koe ia. He koe kupu e taha oku kano loto pea erito loto ai ai me alahia tau pehe. Ange ko mea ki he sāpate, kupu nima mo kupu ono. Ko ngo kupu e ko ia, o kunahanga nawa ia, o pae atu ai mea kotoa pe whekau aki mo lotu. A tau toki hawe lao ia whaihono whakaiki, ka koe konga mahu inga ia koe e konistu tone he kone hanga he ngahi te whito i kupu, ko ngahi te whito i whakaukau ia. Ko nau tolu o kunau hanga whanau i mo nau hanga ue sia, mo nau hanga whakalere atu ai tohenga ai o mea kotoa pe e whikau aki mo lotu. Ka tau hau ke kupu hi wātonga, ka kou ki to'o pe hepe ai u whakatata, ai mahu inga, pe ke tau kou toi whoki pe ke u hinga mo u poini o kou whakawhamama whai, ke tau hanga siofi pe konistu tone i a te ia pe. I e tau whai whanonga. Tau hau ke kupu hiwa. Ko kupu hiwa, o kwhekau akia pia moe lao, o kungofua ke wakai a hano whakahu o hataha. O kumalawa ke wakai a ene totonu pe oku totonu a hano whakahu pe to e lava o atu. Ai tohi me whakamau kihe ka pau ke tau pehe koe a pōpula po ke kau polisi. Ke o mai e tō taha ko ia ka pau o ku pehe o ku tae whakalā, o ku hinga pehe ai kupu hiwa. Koe habeas corpus, ko no whakarea whakalā o ia.
Aia ko hatohi, ko no whakangofua atu hataha na e whakahu o uhinga pehe. Ke malawa ke toi o mai ko pehe o ku ikai whakalao a no whakahu ke toi whai hawakai kia. Pea koe keisi mahuinga i he keisi koe ni koe no whakahu koe i he taimi koe na e minister paanga ai a minister polisi ai koe a Clive Edwards. Na ne hanga whakahua a Samuel Agnes Pohiva ko kalafu moala mo filo kalafu a kau ola. Aia nai whakahua toko tolu ko ia, o lahe u keisi e ka o mai ako he koe keisi i loa ia. Koe pehena na hanga puluse u mea he ku whekau aki ia, pea moe kupu hiva, pea ku whekau aki ia, pea moe kupu fitu, moe kupu valu. He koe kupu fitu, moe kupu valu, o ku iai ai tau ataina ki herea moe tau ataina ke pulusi ha te whakaukau. Ka, koe poini koe, a minister polisi oi aha koe a Clive Edwards, na nauhanga e nau tolo mau i ai fo i se tes tolu whakamui mui. Koe. Oi kupu fitu, ue sia ai ngahi lao, ngahi tutuni whikau aku moe malu i oi tu imbo e ne awhio. Pea i kai koe ia kananau toi pehe, i e whakakaukau, koe kupu walu na e ue sia hono konga whakaosi, aia koe konga ko ia, o ku malawa ke hoko ai disorder, ai tae mau i he whonua. Sai, na e whairewa ai u whainga mo u whakaukau, pe o ku whakalao a hono whakahu, aia o mai rewa he kupu hiva ai fo i totonu ko ia. O mai he kupu fitu mo kupu walu ai totonu ke kerea. Ke pulusi o whakaukau. Toi tala mai pe kupu fitu mo kupu walu o kuia e whakangata ka pau o kui kai mo oni. He nai whakawhehu ia mea ko ia na nau whai. Pe ko ene uesia ai mawhai moe. Kana e te kai ke whakamo oni au pito e umea ko ia, ka koe kupu hiva, tala mai he kupu hiva, neongo nai os whakahua toko tolu, ka au kuia e nau to tonu, ka pau e loto ki ai tu i whakamau rahi, pe koe whakamau anga, ke o atu e tohi, ke o mai nau tolu, ke whai hano sio pe oku, pe na e whakalao hono whakahu, pe aku lahe u ke ispehe. Whai. Ka koe kupu hiwa ia, koe me au no whai. Pea koe foi totonu ko ia, koe kupu hiwa e tonga o kutala mai, koe foi totonu ko ia, ki hano wakai, hano whakahuta e whakalao hata, koe totonu ia o taengata, o kukau ia i ngahi lao ko ula o e taengata. Maaria au pito e kupu hiwa. He kui kai ke whaafaha tala noa ia ki he kupu hiwa o ku taengata. Ka te tau toi sio whoki he kupu hiwa i ngahi ni riu ki mui pe o ku ke i taengata. Mantui koe taha walu fitni maa eni ai version koe ni o kou taa noa toi. Te kai ke u toi sio au te tau toki hao. He kou tuku peau ke tau toki hao ki ai. Aia, koe kupu hiwa rewa ku pehe. Ka o ka paurewa e whai hatau pe koha mau whaka loto whonua, pe o ku malawa ke hanga he tu i o whaka mawhai. He koe, ke mawhai ke ki ta ofi ai umea kono whai he habeas corpus kono o ta anoki ai, ka e orewa ku ose tau, pe koe osi ngā ehu whaka e loto whonua. Ka koe mawhai ko ia o ku i he tu i. Ano ta ofi mo hono whakangofua o fau mai i he wharearea. Koe angai a koe ene alu. Ka koe whahinga a mawhai koe ni, aini o whakahu he kupu hiwa, koe kamata nai Biritani ana ka mataia koe tu i pēna ne hanga whakangofua, ia ane tohi ke omi hataha o whakahu, o kupehe o whakahu ta whakalao, ke omi o wakai i he whakamau. A ngā pe koe whakamau i pehe tu i ka pau koe taimi koe ane, te kai ke mau e separation of powers i Britania. Pea haure me iai ke hene chancellor, pea hau mea o alu emi i he liliu e whaariunga tai. Mea o alu ke he whakamau a ngā ainia koe oku hoko i tonga. Ka tau wakai ki hen. Kone ka mata koe tau koni stuto ne ta walfit ni maa moe hau koe a lawa babau. Na e osi o mai e foi whakaukau ea koe ia. Whakaukau ma alunga ia i he senturi taha hiwa.
ko o sia o mai o kauia he tau whotu I he tāwai whiti mai o nā whātua ko ni stutoni. Ko me e koe ke awe kai e tau whakau, o te tau sio ki he foi ke he ahoni, sai au pito pe ia pa tau sio ki ngai mea au lilimu, hāfua sai au pito. Ka ko e ku poini, mahu inga ka te au hen, tau sio ke senturi tāhiwa, na e whaia e o mea koe ni, aine o kua utala noa atu ki ai. Whakafua I he ahoni, pake whakafua he senturi tāhiwa, ki he malawa ke whakahua e fo I mea koe ni pia whaue ni tonga. Nengo na te kai ke fu mahino whewhea ke kakai he ao koe ia. Toki ka mata ke mahino mai o mea ke ko ni stutone he senturi ko osi. Pea o ke senturi ko osi, na kai ke whroka mahino o mea lahi toki mahino mai ke whakaosinga senturi ko osi, pe toi mahino mai angahi mea lahi ko ni stutone. Ka te ngata he kupuhiwa kai whakafo ke atu tonga, Koia, malapita e profesa koe, aia koe kupu koe ni o kunehanga o malui ai kakai ke oua na ahanga he kau mawhai o whakahu prisone noa ia ki nau tolu kai whakapapau I o kuia e makatuunga le rei. O uhinga pehea e kupu koe ni e profesa e? Iyo. Koe kupu koe ni o ku tau hau koe ni o mai ke he kupu hiwa me he kupu ulo aki o ku whakaluku fua ia pe o ku uhinga ia ki he kaupure ia ki he kakai. Koe kupu pe koe ni I he tau hau koe ki he kupu whitu koe ki he tau ataina rea nai ane alu ai ki he whare o tu I. E sio ki he anga alu e koni stutone. Koe koni stutone I he tau hau hinga he kupu koe nea mai ke kupu hiwa o ku lahiange mea ki he kakai. He me lahiange ai mea ia ki he kakai I ngahi mea o kutuku ma e tu I ngahi mea te fito pe ia ki he mawhai o anga e mea koe tu I mboi whare au. Ka koe whakarea koe ko ke whai tonga iyo. Koe uhinga ni ki he kakai ke oua whakahu noa ia nau tō. Kai whakahu o koe umakatunga whakalao pe aku toi lama pe ke o mai ange o sio pe I he lotonga hano whakahu pe ko hano tauhi malu. Ko hano whakarea ai ko hano malu I hataha ki pirisone. Ai koe fuilea koe detention, ai toi wha uhinga ke ai ko hano malu I hataha he detention, o tuku whakai tai mea I te kai ke hopo I pe te kai ki ha, pia te ai rewa ai whakangofua I hano o atu halaunga ke whamawanga, ke o mai e toko taha koe ni me he feitu o ku tauhi malu I ai ke mai ange wha siope o ku whakalao, o ku uhinga ia ki he totonu mo e tau ataina ai kakai. Pe o kuhinga ko hiwa ke hawhainga taha pe ka I he whakaluku fua ai kakai. Ia. Mahu inga apito ai whakaukau ko ia. Ko tuku mahino ai kupu hiwa hene tuu ko ia. Pe kona ku ke o mai pe ai whakataata mahino. I he mea nai hoko I tonga pe ku osi lawe ilo pe kia ka inga. Ki hano whakahupiri sone ko ia o kalafi pe mo akilisi. Pe mo filo akau ola. Ko tuku whakataata mahino ia hono ai foi kupu hiwa. Kata hoko tu e professor. E tonga he kui kai ke umana tu ia tonga pena e lava o ngāwe aki ki he kau tama. Ko tala noa, ko tala noa pia kua whatata, koe whai toko toru, he nai, ko kupu ko nina to ton ke ngāwe aki ka nau tōu. Ka kui kai ke ilo I pe koe ngalo ia ia whai taime he nau ke ino whotonga te kai ke uhau ako. I na tau ke ia I foi taimi ko ia ano ka ke mau tonga pena ngawe ake kupu ko ni ki hono tukuange ka tama pena e tukuange pe ia I whainga uhinga ke pena nau toki hu pe hopo ka kuhange ka te au na e whakahu mai nau tolu ka pau tonu e mau o whai ake kupu ko ni pena e iai hame ake ka kupoi ni koe foi keise ai toko tolu na e pena e mahalo pena e whai aki peo no sio whia ke kupu koe. Ka te tau hoko atu e tonga ke kupu hongo fulu. Iyo. Koe kupu hongo fulu, koe toi alwen ke ngahi to tonu whekau aki pia moe whakailo, pe koe whai hi au tau wafe mai eni hange ko tau mawahme tato me tau ataina ere au tau hae tau toria ke mea koe whakahu whekau aki moe hia pe koe pirisone pe koe ha alholo ia fui a takai ko ia
o criminal law, ko whakamahi mai na ko freedom law, freedom of speech, ko tau hao ke criminal law, I hono alu ko whakaiki ki he lao, ai ko kupu hongo furu ko o ki kai ngō fua ke whakahu mo tautea. Hataha, no one shall be imprisoned or punished because of any offense he may have committed until he has been judged according. Io he kai ke whakasoku toi ka ainga o bite hongo furu mo hiva. He kai whakahu hataha kai orewa kua whakamau. He kai whakahu pe tautea hataha kai orewa kua whakamau I he lao e whakamau anga. Ihe whaunga tatau ki he taha. O koe kia ha mea heni koe tae ngata. O hange koe kupuhiwa. Ka koe mea pea oku tala mai. Ka koe anga whoka ngā he kupu I phrase koe lao pehe. No one shall be imprisoned. Ke lai whai phrase koe ia e tonga. Oku uhinga ia, oku angai tae ngata. Oku maari e whoki he kunengo ka pau koe ke ai e forever. I ngāwe aki koe I he konistuto ne ka oku pehe mai. No one shall. So koe kupu hongo furu, pea moi kupu taha, no one shall be judged. Ke lai whai phrase koe ia, oku taangata ia ka te au I hono uhinga I taha e tonga. I he tatala noa he ko interpretation of the constitution ene o ka whai koe anga whaka uhinga aku ke konistuto ne. Ka koe whai kupu I lea koe ia. O si tōpe he kutala maia. No one shall be imprisoned. He kai pe ngō fua ki ha whahinga taha pe ke whakahu pe tautea o ka pau o ku te kai ke whakapapau I he whakamau a ngā na ane whai ha mau. I he mau, I he whaunga whakalapa. Ka taimia koe o I kupu hongo furu tonga o kutala mai. Koe whai phrase whakaosi o kumaria in the presence of a court having jurisdictions for the same. Ke tataupe. Koe taimia ko ne hao koe e mea koe whamau I lao. Koe taimia ko chaksia I lao, whamau. Koe mea ea ko hao ke ai whakakaukau koe lao o ku tatau ki he taha kotoapi. Koe foi kupu I rea ea o e lao ko o koutari koe o ku malawa ke tatau ai taha kotoa. Na ai koe uhinga wā I he kuwhata no mai ki mua o e lao. Koe lao o ku tatau ki he taha kotoa pe. I he fo I whakarea. I he taimi o ku tau whakamau I he whakamau anga. He I kai te o mai ai kai haa ia o whakamau I ke he kai haa ai tu I pe koe kai haa ai ho e ki pe koe kau. Aia koe fo I the same law jurisdiction o e tutune a lao I he ai whakamau anga. E tatau pe ki he taha kotoa pe. Ka koe mea mahu inga o pito, koe hiwa mo hongo fulu, o kuna toi whekau aki pe mo e whakaukau e tau ataina I he uluaki, mo e ua mo e tolu ke o ua e whakapō pula. O kuai e nau whekaukau. Koe ke nau toi hau nau tolu I he fo I hanga tonu o e whakaukau. Koe ke nau toi hanau tolu e whakaukau o e nima mo e ono I he tala noa lotu. Ka kuna o kai ngā he kutala mai, he I kai ngō fua ke whakahu noa ia hataha, pe tautea noa ia. Mandui koe ki mua koe I he konistuto ne, whi tautea I pehe o e ki ia mo ulumotu a, mo whahu hataha pe aku tautea I pehe e tu I. Nei kei kia ha mea ia ke tala mai pehe ni. Whai aki pe ai mesi, whai aki pe ai anga o wha. Kai hanga o whai o e ki, pe ki tūsi pe hane ko tuku aho. Tui kanu polo pe, tūsi pe hanima hongo fulu. Koe mesi e taimi kou tupu tamu. Ka koe tau hau koe ki e hima mo hongo fulu. Tau sio ke he tau ngā unu mai, me ana I kai ke ai ha tau totonu, whakata tau pe ki he totonu ai lau ai whaahinga mo e haa mo e lau ai tu I mo e hou e ki he totonu e ni ia o kutala mai, e whai tatau pe
Ta tau pako hai hei kai ngofua ke whakahu noa ia, pia ka pauku whakahu ta e uhinga koe mo ai pe koe whiri mānako pe koe ahoina i te itai kau polisi, i kai, koe ke ha mea pehe. Whawhai ke hei ai personal, whawhai ke hei ai loto ita ai polisi mehe mea koe lao, tau ata aine a te ia, ko uhinga hono whakahu koe, ko uhinga hono ave koe ke whamau. O ka pau te ke mau i lao, ka oku i kai koe uhinga koe ita ai polisi pe koe ita ai ia koe. Oku i kai ke whakakau mai ai ongo whakae tangata moho whiri manako ki he kaimu kautala noa ai he lao, koe lao oku tatau. Koi. Ka te utuku atu tonu. Koe, palofesa ku mahu inga apito, koe ngahi kupu ko toa koni tau tala noa tato he koni stuto ne, o ku tau whenga tato ke tau wakai atu ki ha kupu o ku kai ke fu mahu inga, ka koe ne tu mahu inga ko toa pe ngahi kupu ia, ki he tau koni stuto ne, pe whela koe tau lao pure ia pe aku tala mai foku o ku kai ke ha lao ia ku angai ke ai o liriu mau pe ai lao ko ia. Koe mea ni ku hoko foki he tainimi he ne tuu whaka politikari ko atonga. Ko ne iai peha taha o ku loto foki tautolu ke teke ke whawhisi he taha ko ne whai ko whaka ilo ia pe ave ke whaka mauanga. Ka ku ngahi o ngongo at ki mua at he ngai maina ko si tamai he taha ka minista he kai ke whawhisi he te kai ke tutu ni whaka mau ia ku hala ia. Ka koe teke foki me ta whaaki, ka talamai he kupu ko ni mahalo ai whakau kau te tau ko ia, e orewa e tau te ai tokotaha, ka orewa ke whai tu uni e whakamau, ai koe uhinga ke whea ki he taha kotoa pe, ave ka whamau anga o ku whea, pe a maua e totonu e taha ko ia ke lawa whakafofonga i le rei, ka toki lawa whai tau tea. Palofesa koe hanga ho wakai ki he tuunga kono apply ke mea whakapolitikane. Ia, he koe mea koni e tonga na tau stanoa ki ai ki mua. Koe taimi ko whai halai ha minista. Koe. O ku hange koe ni. Koe keisi hena mautolu o ku mai ni e foi keisi e fia koe au ke minista, au ke atenseniale na ne pa usi e ka kai fefine i e mau whare area. Aku awa don ke vacation mahalo e fa ko ne mapuna ha ke pe kurea fefin aku kai ke whakaori tonga ka hono mau o kusai no mau ka ku poini o ku pehe o koe mea koe whakamau whamolare ai paremia koe ye ne hoko mea koe ia pe aku fai e lau ke paremia, ko hame ko ke whakano fai a atensione, ari hame ko ke minista ko whakafisma, sai. He kutoton fo ke pehe mea, ka pau e hauia ke kupu hiwa mo kupu hongo fulu, te mau nofo pe nau toru ai ka orewa ku whakamau. Koi. He? Hange ko mea ko hoko i tonga. Koi. Ia e no pere, ia e minista, nai, mo pere mo minista, ihe whare area. Koi. Ka aku i kai ke nau whakawhis nau tō luia ko hinga koe kupu hiwa mo kupu hongo furu. Koi. Sai, i he koni suto ne mo lau. Ka aku ai mo e whakamau ai mō lare. Koi. Ko me aia ai paremia, ko me aia ai nōpere, ko me aia ai minista ko ia, ko me aia ai whafunga whare area, ko ia no konsenisi. Koi. Ka pau ku ne iro na e whai e ia hia ko ia. Ka pau koe toko taha whai totonu. He koe whai totonu, hange koe lau koe a Burden Russell e filosofa koe ia. Koe whai totonu o ku kamata pe ia kita. Aia, koku hinga. Ka pau o ku pehe e no pere pe koe minista, pe koe whafunga wharearea koe o whai totonu pe a whakawhisi. Whakamolare. Te kai ke whakamau. Whakaporeu ne pehe koe whakailo na e hala. Pe no fo pe ia. I koe hanga i kutala no. Hange koe keisa tui wano, tapu moia ko mau eik no pe. Nai whakailo tui wano mo hafua, ka nai tui pe ia. Nai kai ke ne whai ia hia. Aia koe ne koku whakatata, nai tui wano o kutonu hia, pe hei kai ke whakawhisi ia,
Kai orewa ko whamau ia he kupuhi wā mo kupu hongofu. E tala mai e hoku kāi ngana, whai e whono atu i waka no, i e ospe koe hono whaka ilo, mo e uti ki te whia. Whono i hono maungahi kolo koe i hifua. Na ko ene mea koe na ne pehe, na i kai ke uwhai, ai mau koe ni, ai hia koe ni, pe te mousio pe ki ai i he alu ai hopu. Sio na koe ne tui mo mea na ne ilo i ka pau koe mo nia pe na i kuta mai a he lao. Ai ko ku hinga tonga. O ku whaata he kupu hiwa mo kupu honga fulua minista a whafonga mo no pere ka pa e aha hia tukua ki kei ke nofo pe ia. Ka i he whakamora re. Ka pau na te ilo na te whai. Koe anga koe ku sio a kuia whakamau whakamora re whakafisikita. Koe mau minista koe nei tōku whawhisi, koe ne tala mai le waia e ia, o te kake whaha hopo ia. Ai se koe tui pe tonga kou tāri atu. Pe aku tatau pe tonga mwen, ka pau hei kake pe he mai a Scott Morrison ia ke whakawhisi ene attention ni are pe koe mea. Pe he oropi ai o maulongo a pe mautori ai kai mei osipe a media ia hano o hofi a tenseni ai. Ai a koe mea ai a ku whai aki ai ikai whamau whamola repe, ka aku toi whai aki ai whamau whaata mai ai tokotaha ko ia, pea moe pare mia pe koe pare steni pe koe ha. He koe umea koe atonga, koe umea o ku whai ngataa, pea koutui koe mea ko hoko koe tonga. So ke he teu whiriwhare area. Koe tau wharea koe ki ai, ko koe pe na e iai homo ua, pea ke mo ua. O ikai ke lava o Solova, he ikai te ke hu o candidate whare area. Koe whai kupu i lao to tonu ke whai ai toi sio kia. Ai poka mea rewa kau candidate ko nau whakawawe ke to tongi hona umoua. Ka nau lawa kau, he candidate. E tonga koe mea ko whie lawe kia he kumanatu i me he tau polokalama ui ko o sina u wakai hifo ki ai, ka tato ki hoko atu mua. Koe mea whika ulo aki, koe pehe, na usio hefo he ngahi tānaki mo ngahi whehu i, koe pehe, pe oku i whe ai siasi maa mo ngā, i he taimkona tau tāno ai ki he kupu nima mo kupu ono o konistu tone. Ma dui koe tala mai he konistu tone, koe o tua koe ko sihova, koe o tua ia kuhina ke konistu tone. Pana aku slawe, he kai ke hako toi tala mai ha o tua kehe, o kusai peke ke lotu koe ki ai, he kui kai whaka konistu tone ia, i he tau tāno ai konistu tone. Ka koe whehui na msio he fwoi tonga koe pe o kui wherewa ai māmonga i he tānoa o tua koe ni. Sai ko kuatu pia koe whe tāri koe ngahe na msio he vina kai ke whaha tāri ki ai. Aku, koe ku tāri koe ki ai, o ku tatau pe o tua māmonga mo o tua e pahai mo o tua e moslemi, koe o tua tatau pe ko si hova pe. Koe kehe ia, koe kehe he lau toka aterine, mo e lau Trinity tamai mo alma lau mare manion ke ha mamonga moe ka koe foi o tua koe mamonga koe o tua pe ko Sihova o tatau pe mamonga ka to mo ulotu palot sani mo ulotu koe ni hange ko Sihova witness pe mo me koe kutaria ki ai koe me ta ha koe kutala no e tonga io kutala no koe tonga ke privacy act now to Nau tue mamata ki foi video pe wiko si. Na kuhanga o ki i wheto o aki he kutala noa ai mea koe ulao ki he malu e tu i pea moe whare alo aia o ku whekau aki ia pea moe tarisone. Pea moe u Privacy Act koe o ku whie mau ia ke malu i. Aia ko hinga pe to lawe kai tonga he nau whai ka noa ko toksio au ia na nga pe au ia o tā noa o whekolosi aki ai
ai o mea koe whekau aki mo tari so ne mo ne ea ke o mea ke malu I ko hinga pea koe malu ai ngā ue whatongia ai pare nia pe koe tui pe koe pure anga pe. Koe fo I ke pea ko whe mau ke whakamawa ika, mawawa ika ka te whawhoki atu, Koia, mamonia pito, professor, o ko tui koe mea mahu inga eni, na toki wakai fofoki mo au ki he whehu I koni, na whehu I mai pe kui whe ai se as mā mo ngā, I he taimi kona ta tala noa I koe ki he otua. Ka ku malo o manatu I mai ke lava o atu I whakaukau, pe aku ko meni mai pehene kau mamatau nau ta mai malo apito pe mahino, a hono whamama ai whakaukau ko ia. Koe kata hoko atu ki he kupu hono tahataha, ko tui ku mahino apito ai kupu hiwa, pia mo e kupu hongo fulu. Koe kupu tahataha o ku whekau aki, sene koe hoko atu pea hiwa mo hongo fulu. Hei kai ke whakahu noa ia hataha ia. Koe. Hei kai ke whakamau inoa ia hataha ia pe tautea I pe whakahu, koe whui whaunga toto nui. Pe whakamau I, kai orewa kua o atu ai tohi whakairo. Pe koe tohi whakamawhai ai whakamau, pe koe hano whainga whakae. O whakafou I he u whaunga anga maheni pe koe ni o ave o whakafou atu ai, o ave ki he whakamau anga polis. Matu e whakamau anga polis, whakamau anga laha. Aia koe mea ia pe okupau ke iai mo kau whakamooni. Pau ke iai pe mo ngahi mea ke whakamooni ia ki hataha. Koe mea ukata anoa kai ai kupu tahataha. Ka koe poini ai kua pau ke fou. Ka kua pau ke whakapapau. Mea kotoa peu ta wanga ta tō ki ai ki hano puke mo hano whakahu hataha uhinga ke ai kupu tahataha. Pea kua au marewa ki hano konga mahu inga. Koe ngahi hia lalahi. Koe ngahi hia lalahi. E koe hopo hia. Kua paurewa ke ai hono kausula. Aia koe mea mahu inga ia. Ka kua pau ke ai e whakamooni mo u mea kotoa pe. Pea kukau atu ki ai mo e tarisone. Koe u mea katoa koe a kua pau ke iai ke fōu ia I he fōi procedures. Pe koe fōi utu uni whakarao, hei kai ke whai, ko mea koe au whai ngata a mea koe, ko mea koe ke sula ia, o ku mahino au pito ia ko pau ke whai hono sula. Koe hopo sula, koe mandui nā kutala noa ke sula, koe fua mea ia nai whai ia I karisi, nai epe ngahi whonua nā nau whai ka koe fua whakakaukau e sula nai whai ia I karisi, hono ome toko nima ngeau ki aho ke nau whai e hopo ke o mai e kakai ke nau kau I he whakamau. Pea toki au whangatuku he kau whakamau whakalao o e aho ko ia. Ka koe fo I mea maho I ngai atonga nā ta ostala noa ki ai. Ai ngahi totonu ko ia mo ngahi pea koutui koe mea ia kou nofo ai kupu tahataha. Ia koe uhopo e koe ako pau ke hopo sula ai uhopo hia pe he, ai ni pe utala noa ki ai, ka koutui koe pau ke ai whakamooni, pau ke o mai kau whakamooni, pau ke ai u written materials ki ai koe o mea, ai koe mea koe ai, ko hono toi whakarea pe taha kupu tahataha, hei kai ke ai noa ia ai pe hataha ia o ne mau, pe ko whē ai whaahinga o mau o kui ai pe koe whai hia. Ka kone alu ke lalahipa, ko alu ke sula. Alu atu pe moe whamau tarisone moe hafua. Ka koutui koe monu ia ngā mo, tau toi whoki pe, tau whakakaukau, koe kupu tahataha, kupu hiwa, kupu ngofuru, kupu tahataha, koe tala noa ki he malu I ki tau tolu, ke ua tā palasia ki tau tolu ka pau ko mata o tau whihia, pena tau whai, ha mau whakalao. O kui kai uhinga, e te mau whakalao ke ai noa ia I kita he kau mawhai, kau mawhai pure, mo tā palasia, pe heke kau polisi, mo kau loia, mo hake nau ai, I kai. O kui ai, e tau ngahi to tonu,
ai ko mai ko to ton ki he tau ataina I he kupula ke ko nistu to ne tau foki pe ke he kupula ki he ko kupu ya ko me tataki katoa ko kupu katoa to lua ko ni ku hinga ia ko fai katoa me ake ai e tau ataina Koi. ko o me ko ni ko pau ke ko ai ngahi mafai ai hanga was mai se tes fa osi ke fare area ko o me ku hop ko o me ke fai kai tu ne fa ma anga kapau e fa ngofua e fare area ai tala noa ku putata neongo ko faka uhinga lao ku fai he fa mau anga a honi a tensioniare moe ta fa ki a kala ni minister lao ka te fa foki atu e tonga Professor, ko konga fokeni na ke o si talanoa ki ai he ta taimi kona ta talanoa ki ngā historia me karisi ai kau ai sula. Hono taimi kona na hoanga ai o whakahu mai ai kau sula. Mo whahinga toko lahi na nau ngā ui ake nau tolu he whahinga hopa sula ia. Na e whai e tiki nau tolu mono whahinga atakai. Ka koe ni koe kuptahataha ku talanoa rewa ia I tau konistu tone ki he totonu ko ia ke whiri e he o taha ko whaka ilo ke aiha kau sula ke nau whaiha no sulai. Pea ku maaria pita ngā wakai ki ai e professor ka pau e hanga e ka inga whaka manatu e talanoa koe na ke whakahoko ki he historia koe ka mata koe sula. Io, ko tuipe e tonga ka pau ku kei manatu I pe o iki me ka inga mea mai. Koe fōi kauia I he ngāhi totonu, fuafua totonu whakatemokalati na e whakaawa mai e he kaukariki. Ai mea koe sula. He na I kai pe ke aha mea pe he ia ki mua. Ke omi hakakai, ke whiri mai, random li, whiri pe, o mai hatoko ni mangi au, ke nao maa whamau I ai uhopo e aha ko ia I karisi. I he nao assembly. Aia koe mea koe ia, koe mea aia whakatemokalati, koe whaunga, koe mea koe hopo sula, koe whaunga, koe konga ia I he lao, moi ko nistu tone, I he hau ki he criminal laws, pe koe hau ki he lao o e whaihia, koe sula, koe fōi ere me niti whakatemokalati, na e whakotu mahe kaukari ki o hunu ki he lao, moi ko nistu tone o hau, ai peo hau I loma hau katauko. Koi. Aia koe tau whaatara noa whoke e tonga upehe. Koe te mokalati ia, koe mea peo ngata pe ia he whiri a kakai moe ha, I he ta whaaka politikare. Kau te kai whoke tau toi hau whakaiki ki he ta whaaki koe ai lao moe whakamau anga. He o kulahi au pito ai o mea whakate mokalati ai, na e kamatai mai e he kau. Karisi pia koe ukonga mahu inga ia oi talanoa te mokalati. Hange koe kupu ono moe fitu. Koi. Isa fitu moe walu, tā noa ki he tau ataina e rea. Koe tau ataina e tau tohui. Koe ongo fo I kupu fitu moe walu, koe kupu ia na kamata mai a me karisi. Te kamata mai ono pōni pia me Britania. Koi. Koe fitu moe walu. Koe ongo kupu whakaisa koe mea ia o ku tōloto ia he tamai mata o mea koe whakaukau whakatemokalati. Hange ia koe kupu tahataha I he tau, o kai ke upe he au ku ta temokalati e u kupu koe. Ka koe u tamai mata ia o mea koe temokalati koe kupu uaki, tau taina. Kupu ua tolu moe whaha. Koi. O kuna u whikau aki ka koe. E rito koe, ne tuhu hangatonu ke mea te makalati kupu fitu moe walu ki tau ataina e rea tau ataina ke pulusia. Koe kupu tahataha, koe foi elito ia ta. Neongo o kukawa ngai kupu ko. Koi. Pau ke whakamau I sula I he tau hau ke u hopo hia lalahi. Koe foi sula, koe foi mea whakatemo makalati. Koi. Maoni apito Professor, koe ki whehu I moaini o ko loto ki o atu pe ke hua atu e rewa he taimi kune o mai ai. Kata toki hoko atu ki he kupu whikataha ua. Koe whehu inu ko mahe taha koe ni, koe whehu atu mua ke Professor, koe hae mea e hoko ka osi e tau whiri ko e ni. Uhinga ke tau whiri whare area.
O ku ikai haliri uia o hange ko tō wholofola a ene awhio. Ai maha koe uhinga be palofesa koe hai mea hoko ka o se tau whiria koe ni o ku kaikia haliri ona taha o e kakai ku whiri mahalo ki loto pe koe hara e whainga whauhinga ku uhinga ki ai whehui. Ka ko tui be maha mahino te peka koe. Koe tō wholofola ka e tui. Koe. O ku iae me ai taha nai ai ku lawe a kuia mo profesa ina ku whatua kau me he lo au. Koe maki isi of no pe ngai poini pe o pulusi he mau pe se ai lo au koe ne i e Facebook ka. Pa hanga e Karino ia. E Karino latu. Karino ia ave ki kaniwa. Koe. Kane awe ia, ne hanga ia li liu whakapalangi. Koe ki ongo koe aia he lo au koe ki ongo whakatonga. Koe. Kane hanga ia awe o li liu whakapalangi o hala e ne li liu. Koe mea ko sio hifo, pa koe ke uilo au ia, koe e ne li liu anai a ke whakapalangi poko hai a palangi na li liu. O tonu. O koe e ne liliu ai ngai foi whakaukau, o tonu pa ai ngai liliu e ne whakaukau o hala e ne whakarea whapapalangi. Pene keike ne hanga ai kakato ai foi tala noa. Ka ne whainga whoke ia o hanga ia o cut and paste. Koe mitia ko ia o kumalohi e mea. Koe apa koe mitia patoa whoke ai kanipa. Ai te ne hanga o kuki hifo ai ki mea kou ne mau ke matai patoa. Ko kusio hewa ki ai, ko hina e kulawe ki ai, hena e te kai ke maai, pa te kai ke uhanga ia o ai ka kou whia ai atu ko inga koe whehu i koe na. Koe kuwakai koe ki he tō whorofora ai tu i, koe historia, hange ko Australia ni, hange pe ko Piritania, ai upureanga whakatu i. Koe whahinga whaka ilonga ia o e tō mai o hatui ke ne hanga o beteki ai pureanga ko ia. Koe kupu i rea koe katoa me he setesi uruake ai tui tapu mo ia ki he setesi whakaosi. Koe whakamelo ia. Mahalo koe foi whakarea tō tōnu koe ki ai. Ko sione paptaiso ia, koe ki whakamelo, koe toe tō pe hetu o wape ko notisa o me pure amakui. He koe kutoki lawe aten ki ai. He kai keu te alau ke whakaiki ki ka koe. Ka pau te tau sio whaerege fui se tesko tō pe etu i. O ku ofi ia i e se tesi i e u tō a kuin Elisabeth na ne veteki ai whare a koe Australia ni i he pare mia koe ko Fraser. Koe fitu wha, maharpo koe fitu nima. He koe mea lahi koe tae mau ai mea whae paanga mo e tō lalo a ekonomika. Ia mo lahe umea na ne whai kai tae mau. Mo hu ai paanga. Ne wha ma te kui ni o kataki. Ne tutu uni mai pe a kui ni, whamai mora tau au he waia. Kone tutu uni mai pe a kui ni o the teki. Fo mahe a atenseniare. A keiko a atenseniare, ko wana seniare. Pa koe mea ea koe kou siu awia ki he ka pau he ikai whakarerei e u mea koe kua tō whorofola ka e tu i. Ia koe ai rewa e tō tonu ai tu i whakakonistu tone ke ne veteki ai whare ai pure anga koe ni pekoha pure anga tatau o kunau whai pe mea tatau ki e whonua. Koe. Aia koe ku tāria koe. O ku te kai ke tau le ku ofi pe koe hae fwoi wā mama o ke veteki he tu i e pure anga koe ni. Ka koe katoa me hene se tesi fo i se tesi ko toa pe koe whakamelo ki he veteki e pure anga. Oa uke ne tala mai ai tō lalo ai lau o kumaalunga wha ekonomika kai tō lalo e tau paanga.
O au ke ne tala mai. He kai ke tu, ne tala mai koe ke ilo he pure angai koe ni e whakarere mea koe te mokalati a businessi, a mo uifa ekonomika, mo uifa businessi, i he mea koe pure anga wha te mokalati. Ko tala mai he tu i ka ato, pure anga ne fiha wa au ke pure anga koe ni koe ke mahino ha mea e kanang. Pako mea koe ne to o koe, i tala noa koe pala ufesa ina whotuoka. I kiri o ngongo koe ne loa. O kai ke na lawa na to whakaukau. As simple as that. He koe o mea koe na to whakakai tu i koe ke na lawa na to whakaukau. Koe mea be o ku teke utua mai, koe nau ai e nau fie mau ihe fo i whaunga whakapolitikare e whanua maha nau tolu me nau pāti mo e nau tawhaki. Koe mea e au teke utua mai. Koe mea ia koe o ku whakawhepaki whewheka koe e helo au. Pea o ku whai ere hanga tonu ki ai, ko hinga koe ne teke utua mai fo i mea koe. Ka pauna i kai ke teke utua mai fo i mea koe atonga. E whai hano whakawhehui helo au e tō whorofora e tu. Ka koe tō whorofora e tu ia me hanga ia tala mai, a e nau whai pe, a nau tolu, he nau omua toi mai ho ata. Ka tau sio atu hange ka kai haka whanga ware. Tapu mo ka kai. O nau o mai o wa inga mai i he mauanga paanga ai whonua koe sirinia o atu me muri e tau tolu o tau ngahi pure anga. O lahi angea he tuku hau kona e whonua o nau mau i tonga. O mau i tonga e ko i tonga ka koe whihia ene. Me whainga mea kou whamamahi koe taimi kou tau hanga i kou veteki koe o mea koe no kou toi whamamahi e ka tau tolu. E nau o mai o wainga ho a tāpe he mai. Ka e whia fo pe futui o se efu ke nau mea whai, ka nau tala mai pe o kui kai ke ha mea. Ko denial, ko principle of denial i hanoi whapaparangi. Ko e tau hanga o whakakui ki tau tolu me e tau whehala ki mo e tau whai hia. Ko to tonu e whainga pure anga pe ni ke bete ki tisou, ka tau toi whiri fo o. Hei kai ke te tuku e ki tau tolu, hei kai ke tuku e lo hauia ke mau pe hato o kusai pe. Ai o mai e kakai pe heni, ke nao mai o whai pe he pure anga. Ka teu whakafo ke atu tō. Uhinga whoki e pawawhesa i o talanoa whoki hono abe koe i o ngong koe lo au. O ku ai e whehu i ai, na e tuku aki i whoki e o ngongo i a koni e kaniwana ki talanoa ki ai. Na nehanga o mai koe uhinga koe na mo whakaha, uhinga tō lalo ai pure anga ko hinga koe kautaki na wako USB. Kako unga he taki iafe ki ai ke ki o mai mua konteksto tonu o foi konga ko ia ki he mea ko na mo whakamatala ki ai mo inoke. Ko ngā be ke ilo peho tau ka inga ki ai ki no mo oni ko to tonu e foi konga ko ia. Ia na e omika te au e taha toko ua kaulo au. Ai fo i artikolo ko ai kaniva. Pea koe kupu i lea, koe ia, koe kupu i lea, para o whesa i noge whotu hua kau. Aia, o kuia e ne tohi he matangi tō ngana e purusi pe ia i he wikendi mo ia, o kune whaka asi ai fo i tala noa tatau i he ne tohi koe ki he matangi tō ngā wikendi, ka koe ka ne ngāwe a ke ia hingoa USB. O kune ngāwe a ki pe ia i he matangi tō ngā, o whiema o ke tau toi whakaukau ki he university o ku awe lahi ki ai a e tau whalala i ono ako i o tau kakai ke toi whahasio. Aia koe tok wharea rewa he ngongo e lo au ai fo i lea to tonu koe a pala o whesa i not fotu hakau koe uhinga ki USB. Aia koe fo i wharea ai. Koe ko haku kupu i rea ia ako ino kena ne ai. Koe kakano ia o i fo i ongo ko elo au koe whakarea e inoke. Na aku fie mao ke tau toi wakai i he koe lahi e tau kau ako me USB. Aia he koe ako kou whai e USB mo e nau tau mua ako. Koe tau tala noa mo oni whaka ako. Ta kou toki o mai ka te au ia e tonga. O mai ka te au ia koe ai ongo koe e kaniva.
Nea o kunau hiko atu e kau whawhe paki a koe ke ma tala noa. Pea iai atu me kau pou. Ka koe mea peu pau ke hoko. Koe mau be fau koe ke nau tā noa uhinga mai. Ka koe whahinga mea peu whe mau he whahinga mi tia pe. Kai ke, ka te ufoki mai. Koe mena no whai e ki o ngongo ia e lo au ki o ngongo no I he tala noa a inoke. He koe ne whakawhionake inoke, koe filosofia whakaako koe, ai koe nai a tenisi. Nagege lava inoke ke filosofia whakaako a tenisi. Ka koe filosofia koe tau hau koe tau tore ke tala noa, koe te tau alu tau toria ke filosofia whakaako. Ka tau pe kuke sa ia I a tenisi, pe kuke sa ia I USP, pe kuke sa ia he lo au, o kui kai koe poini he taimu tau tā noa ako. Koe tau tā noa ako tau pe he. Koe ha ai whakamamafa ai university ko ia. O kui kai ko hapoini ke he lo au tonga pe kuke hanga produce mai hakau toke tā e taha miliona. Pe kuke produce mai hakau master e taha miliona. Koe ko hapoini ke he lo au. Koe poini ai lo au ia pe o kulawa ho kau ako o whakakau. He koe filosofia ako ia e lo au. Education for thinking. Koe ako ke whakakau. Koe mea koe tau ka wea tenisi koe ako ke whakaanga. Koe lo au koe ako ke whakakau. Koe hameu tau ka wea USP. Filosofia whakaako USP. Koe ako I ke lawa ngā ue. Lawa langa whonua. Koe. Ai aku hinga pehea inoke, kau taha noa ke he taha noa koe inoke. Koe hinga inoke, he wikai tala mai he sistemi ako ke ako I ke whakakaukau, pea uo mai rewa ka kai ko ia ki tonga, koe ke nau ako ke nau whakaukau, pea wikai ke nau whakaukau, he nei ke nau ako ke nau whakaukau. Māri. Ke neo e whehia mai a haia mo haipa, tau whaapa ki USP, he koe tokolahi taha e kau ngai whapure ngā pesete hi manoa, nei ako USP, wau ke tau kautaki. Koe tala mai a koe kau wako a USB maa e fia toke tā e fia maa lo whawheta. Kau kai koe tala noa ako ia ke lo au koe tala noa ngā au e ia. Koe la vai a whae ngā au e ke maa lai pepa ke o whahanga. Tā noa te lo au e pe kulawa e taha miliona o mau toke tā o whakau he uhinga e lo au pe kai. He kuasi mai a koe uhinga e no ke he kuasi mai a I he tau mea koe ni tō ngā whange u kai kia hata hai e whakau. Kai. Ko hawe futu I au kai ko hame e ke toi kau mai a ai I he ne tō whorofora. He nā tau talange ke o mai pure anga ke tau whakarere ko tau poto. O poton ke tau maa hai koe tu I e nia nā tau talange koe ko tau poto toi hawea ke whakatonton mai tau tō kai ke tau laga whakaukau. O ku uhinga pehe ai foi komeni a inoke. Kai. Pea o kumatawa taina maua ke filosofa ma palofesa ha university kon whaikai tānoa ke nau tū mai ke nau mau tānoa he mau multimedia. Ka pau me ka kai kon nau pehe o hala e maata. Ko mea nau komeni au ia ai ko karati pea kuia. O whamanati mai tu ia mea koe palomesi loi. Kai. Pea koe taha ui kai ke tau ilo e tau tolo e tau mea whai he koe ke mahino e te mokalati ko poinia ko noa. Koe ke mahino e te mokalati e ki tonga he asmai me tō wholofola e tu. O koe ke mahina capitalism ia mo democracy they coming together ke kautaki. He kuasia he tō wholofola e tui, he au kai ke ngata pe he tō wholofola e tui, o kuas mai he anga whai e umea hoko i tau. Koe pare mea ani au tō e presidenti pe he akapuna. Koe umea palaku ia. Koe tō aike hae pare mea presidenti I he komiti akapuna. Nā tau pare mai mo akirisi. O nau ngā ake nau campaign ni koe hae whainga mea koea. Pare mea koe ni to ton ke hangi koe mea koe nau. Raka ke ai patoa. Tuku ki tua. O koe ke a koea me uwhihala aki koe me tau upala pare ma. Mo vete a kapulu koe pare mea a kirisi ai. Toi hau bege toi hau bea pare mea. O ku toi sea bea he poate ai lulu tai ko apa koe hapea toi. Nau wahe wahe koe hae whainga mea koe. Ton ke vete ke pure hanga e koe ia. O ku tau wheinga atu tala noa te mokalati mai koe ke mahino ka nau tō te mokalati. Tala noa te mokalati atu au ia aku mahino ke lo au he koe uhinga tu ke tukuai umea koe ka tau ki ngā unua. Ikai. Koe takita hao mai o tala noa mai he ai e whaito tonu hange koe lau e tui. Tala noa mai he campaign ni koe whaito tonu. Os koe koe kia haa report whakatau ia ke mau e kau minista. Koe haa whainga pure anga kau to tonu ke
O ke whatonga e tonga e ku uhi ngā kua taimi ke veteki, koe whakamelo e tu ite ne veteki pure anga koe di. Monla. Tutonu ke veteki pure anga koe ni, koe hawhanga pure anga koe. Māri. Koe uhi ngā ia tonga he koe kai ke nau hanga toka i mai tau tōru. Koe kau taki o nau toka i tau tōru te nau whai mai ho nau whatongia. Whatongia anga maheni koe ai mai ripoti whakatau i kau minista. O ku tau akahi tau civil disobedience tau talangata atau tau ke kau taki peheni. Koe kia uhinga ke tau te talanga fua ke kau taki peheni. Kateu whafo ke atu tau. O aria pito e palofesa pe kou oku whamawhana whake e leare e talanoa pe mo e whakaukau he talanoa ko ni. Ka koe atu ke ta whakaosu mua ke kup tahaua. Koe lava e ta fui kupu e whaa ki he ahoni. Ke ta whaos ki ai pia ta whiunga i ahoni. Ka ta toki hoko atu i he wikahau. Koe kupu tahaua koe tau ke alo atu pe he whaihia mo e lao o e whaihia. Mohono malu e tau totonu. He koe criminal law koe lao koe ia ka i kai ke ai ke tonu tene hanga whakapopura i kakai. Koe mea mahu inga ia na ke whia mau e tau whahau, ke whaihia hataha, pia pōpura, pia ngahi ko vii. Koe tau toi hau koe lao, he kupu tahaua. Koe kupu tahaua, o ku tapu ke whakamau i tuko ua hataha, iha fo i keis tatau pena e tonu hia pena e halaia. Koe. Aia koe mea koe nei tū mai koa Clive Edwards o tala mai he toi, ai koe ke hopo ia akirisi pa mo ni ihi koe i he tutu. Koe. Koe toi ai ke hopo i ki nau tō, na lea mai aia Clive o kou kei tonga he tau koe taha hiwa. Koe ne lea mai ia nei hau, whai mena po kalama e whawhepaki o e whaihia koe, nau komiti koe ia. Koe. Koe ne rea ne tala mai hei kai ke lawa o toi whakailo tu o ua a kirisi pe koe kautamana e os whakailo ihe tutu. Ka koe poini koe e taha. Na e whakailo ki nau tolu he tutu, ka koe mea koe ne toi teke e tu koe whakailo ki nau tolu ihe tāmate tangata o e toko walu. Na e osi whai whakailo o hataha ihe tāmate tangata e toko walu koe whai whehu ia. Ka pau koe pehe koe te whakailo ki nau tolu i he tutu. E whihia ia i he kupu tahaua. He na e os whakailo ki nau tolu i he tutu a kirisi mo uri tupata mo haifua pia nau hao. Sai, koe whehu koko atu. Ka pau e tāte kite ki nau tolu whakailo koe tāmate tangata i he toko walu. Ne te keiki a whakailo yo hataha koe tāmate tangata. Na e osi ai, pe i kai. Whia mau ia ke whakapapau. Koe. O ta tau pe pena e halaia, pena e tonu hia. Tuku ke he pe ka pau na e vete hia. Koe. Ka pau rewa na nau vete hia, ai kautama koe na e pehe na nau taki. E toi lava pe, o whakailo ki nau to. Koe. Koe mea kou tala mai. Tuku ke he ka pau na nau vete hia. E koe mau hawha matala whiunga ki he mea nai hoko. Ka koe poini, koe ikai ngofua ke whakailo tu o ua hataha ia fo i hia, neongo ka pau na e tonu hia pe halaia, tuku kehe ka pau na e vete hia. Confess. Koe. Koe kupu taha wai. Ka tau wakai ki ai tonga, taim lahi, o kai ke tau ilo e tau utotonu koe ni, pia taim lahi, o ku ikai ke ai lelei a e tau utotonu koe ni. Koe. Koe tau konistu tone a tau tolu ia. O ku mahu inga ia ke ako ki e whonua. O ku mahu inga e konistu tone ia ke kau ia i tau pehe koe Form 6, Form 7, toki i he kalasko ia i tonga, o ku mahu inga ke whakawhelo aki ho nau ata mai ki he konistu tone, pia nau tok nofo me hako pe te nau toi hu atu.
o ange ha whakakau whakaluku fua mahoinga ko nistu tone, ke kau hono te I honau ata mai mo nau mo ui ki he nau no whatu mehe ako. Ko nistu tone eo koe ke ako ia I tonga. Toki o ia ako mehe university ai ko nistu tone. O koe ke o pehe au ke ako ia ke ure bol. Ko Amerika whoki o wake me lala ako ko nistu tone. Ka ko be aku ya ko form 6 me form 7 mahu inga ke whakaukau I ai ko nistu tone ia ke kau he silapa ko ia. E ko hai uhinga ia ko kai ke ngā o ake ai, ko ai be uhinga ke maha ke uhinga he kamata mai. Kai ke e tonga ko whawho ke maha ko tau tai wha. Koi. Malo apito, profesa ko tui koe la vai e ta tala noa ki ahoni I he tala noa koe ko nistu tone. Pe ko tui ko osi fe unga apito pe fo I kupu e whaa koe ni. Tāna ki atu ki he kupu e walu koe ko tau tala noa ki ai. Ke lawa ki tau whono whataha I pe mo I ka inga ka pau kua hamea te ke te whama opo mai ki ai. Ki mua ki ta mawai he watani. Malo me tonga ko whamalo atu pe. Whamalo lahi atu te koe I he whainga maarie. Ia mo ke lawa pe o whakahu ai tau poro kalama. Ne kai ke lawa I he monite. O to lawa whai he weekendi. Pe a ko whamalo atu ke hoi ki mo tau kainga o mea mai. Pe mo ngai tānak mo tolko toa pe mo mea mai ko o whalai atu. Whatawange pe na e aonga mo tokoni ai tala noa ma whai me tu whunga alo au pe mo e vipi o e nā ke te kutol. Ka ko o whalai atu au toki hoko atu ke ngā kupu koe. Ku kamata peke tau whai atu peke loto e ku tau wawhiwhi atu ke he wā ua o kupu e tolua. Kai ke o whalai atu pe o ku na alifo ua walu, alifo ka ua ono, e maari e tau te whoki mai peo sio peke ngā kupu koe na e liliu. Kai ke ka ko whawhoki atu koe katau toki hoko atu he ku tau hau me whaihi au, tau alo ateni ke tau alu atu ke whikawaki moeanga e tau koloa. Maria o pito e tau hiki me foi hikinga, ke foi hikinga, ai mea koe koni stūton, koe ngahi Declaration of Rights, koe ngahi Bureau of Rights, koe ni ka kou ofalai atu tama. Malo pito e profesa pe aku koe la vai e tau polokalama koe tu funga whanua alo au ki he wikeni, whamalo lahi atu I he ngau e kotoa pia kwhahoko, pe mo e talamonua atu ki he toe ngau wikeni e ngai whatongia, o ku whahoko pe me university alo au, pe mo e mitia whaifio. Ofa atu e profesa. Malo pito, ofa atu. Koe. Ka inga whamalo lahi atu ki he mo ke ino fo ima e tau polokalama, pia koe la vai e tau polokalama koe ki ahoni, pia mo e tufunga whanua alo au. Whatama pēna e ongolere I atu, ai whatala noa koe kua whakahoko he profesa, I he ngahi kupu e whaa koe ni ko tau tala noa kai ahoni, tau toki hoko atu ke he ngahi hoko atu pē tau tala noa he ngahi kupu e koni stuto ne, I he wike kahau, ka mo mea tau toki whilongo aki I he hoko ai whaa, taimi anu silani, a hoa taha me konga miheni, e whakahoko atu ai tala noa, ako mo politikare, pia mo palofesa I noke huakau. Whamalo lahi atu. Kai otu mo ki I whanangonongo koe ni, he whainga maari e koe ni, ki mua ki tau mawa I ahoni. Koe whakaongo atu pēne ki whanangonongo konseti lahi. Koe whanangonongo koe ni, pia mei he kāinga koe ia o e vaiko puna I Aotearoa. Koe whanangonongo konseti lahi eni, kāinga vaiko puna I Aotearoa, o ku whakawhi I loto mawhana atu ki mautolu, ke mo lava mai ke tau konseti aia e whakahoko I he whiawhi whalaite ua walua me ke apseasi katolika ko ia I onehanga. Koe apseasi ko ni, koe holo katolika I onehanga, I loa koe Our Lady of Assumption, pea koe tuasila koe whika hiva fitu, Galway Street I onehanga. Whika hiva fitu I he Galway Street I onehanga. Taimi ono, ki he tahataha, tuapo, koe taimia e whakahoko e tau konseti. Kei manatu ofa ki he vaiko puna. Pe na e haki au ngatu e vaiko puna ma au. Pe I he tau whapaia koe murini, koe whakatangi e ko ongo mai me he vaiko puna, pe koe ui eni ki he taha kotoa pe. O ku iai hao whelawei, mo hao pikinga, pe na ke ki nofo atu, takatakai atu I he vaiko puna. Koe ki
kore atuen ke te koe, tau konseti, ihe aho, whalai te ua walu o me ki Apseasi Katolika, i one hanga, ki hono whakai ki, whetu taki ki he sekeritari Ana, Sivare, ki he telefoni noa, hua taha, noa walu walu, whahiva, ono ua. Noa ua taha, noa walu walu, whahiva, ono ua. Si foi kumahiki uafu kovuna ni doolai matani fanga ihesi katapusi ipaluki maito akike ilo kia mai hokumamahi lana si ete ofakisi ofofona tawafu hange hauha hokulo imata lea ai halatoa hengi mafuayata lea ai polota pili sore ahakea alasi ita ahine okui fope dofu fakapo uli he pili sone tahine koe ngata si ete lave te ungata he opo ke mau